Maain, Moosa, Jameel, Salahuddin School. Maain, Moosa, Jameel. Assalamu alaikum. Algon ke namaki Maain Moosa Jameel. Algon kevani Salahuddin School ke grade dihegga. Amako school ga bayariwa harakattaka ki waka dekkuma wahaka liyumuga mubara. Egiteren algon bayariwani waka liyumuga gawmi mubarata waka dekkumuga gawmi. Waka dekkuma shaugu verivi ei ekam fashoni karatte se buni do bayariwa she. Den hemvima bayariwa hivima bayarivi topic taka behe malumaatu hodafa yafahu e malumat taka kommechakaves mi tayyar tayyaron furitama mi logan kurimatiga atuge harakat taka waka dekkum practice kolli Maainna guruwatum dimawe mawluwaki bodta kurfaanuge gaumi khidmetta Bismillahir Rahmanir Rahim Salama hamdu tawrifun vedun kuramunne Allah Salama ma bi salawate aris kurani nabiyaya insafa lobikrava insafari fandiharun wadagen tibbevi emha haziri alugonake efadan mi program ga barwa emha bavadin adi duragatun adu assawa adi ballamun gendawa emha befulun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade amella furana ay fula nangawagen Allah ge deena divehi gauma rayitunge haguga nukunnevi kom befuletto ade e batala kamedu alugon men emmen ves fakurerwa bodu takurfan mi gawmu demi ha hendako mi batalunge khidmata fandukame annaneto naannane mi gawmu demi ha hendako mi batalunge zikura avamundana ade shakke vesne muhammad takurfan divehi rajya etake gawmi khidmetake koddeva fave bodu takurfan koddevi emme muhimmu khidmataki Portuguese alweti kamun divehi rajya salama koddenu Portuguese alirasge faano shahid kolla rajya alweti korumu muli divehi ummata birweri kama namankam feturi gendiya divehi rayetuna aniyako mudata ferigane rabondi hedi namas bodu takurfaange hikmet teri revumako adi ali takurfaana Hasan takurfaana dehajina dandehelge ehi teri kamako andirim balikolla Portuguesun divehi fasganu fassali adi fanara ahara hamas duwahoge digu alweti kamaka fahu Portuguesun ge addashun rajya salame koddinumaki bodu takurfaan dive rajya koddevi wara aguhuri gaumi khidmate ade miladin farnasteka haddiha tinakun farnasteka addiha fahaka utimu bodu takurfaan raskan kuravvi duwaswaru eta gaumi khidmetake bodu takurfaan koddifave namas etakurfaan koddin emme aguhuri e khidmataki islam deenu dive rajyaga dirwa ala kurun ghazi radun mi gawmu minimum koddevvi iru mi gawmuga islam deenuge hulukolwani nivifa deen danna bekalunna ilmu vedinna guruwan kiyawan inge mihun ehame madu namas mihata dive rajyaga islam deen vettifawaniko bodu takurfaan dive rajyaga islam deen alun dirwa ala kurma etakkame koddifave egotum wadu danna kilega faan medweriko divehi rajyaga islam deen faturwam fettevi adi miskittauge abatura filwa miskittakuga imamun jamaatuga namaz kurum fettevi hame hemme borta kurfano shafi mazhabge matin dini kankan rajyaga battanko sharia hingevi adi islam deen matiga gawmu binako dinumaki borta kurfano divehi rajya koddin agunu kureve gawmi khidmate ade borta kurfano raskama erifahun amella fasa foche iftitako e fasa foti muli rajyaga beenun kurum fettevi adi amella adi gawmi nishane ufaddava divehinna e gawmi nishan iftitah koddevvi hama hemme divehinge sifange lashkarin ufaddava e sifana musaraya uniform levvevi adi mikamuge sababun divehi rajyage difai baro wargadave harudana vegendiya vumaeko gawmuge kurimago hamamaga aluwa muhimmu idari kankan hamajassa dinumaki divehi rajyattaka bodu takurfaan koddevvi waran aguhuri gawmi khidmate
ade alukanuge dewayaki man Allah boruta kurfaange furana suragege daimi niumai mimbar kurebu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Maain engeta Maain wara khaasse miedu khaasawa sababaki stage uga miedu me waahaga dakkan tibi kudinna balayar hama ekeni pirihen dariwarakan huri Maain එහෙම වේ Maain wara khassa dekki waahaka wes wara khassa mawlu wes wara khassa nge bodtok paana Gaumuge khidmatuge list demme Maain kiyadi alwetkam salam ekkurun raskan korebum faasa jessavum sifange lashkaru feddun idari kanka ham wara rangalu list mi den genne mi genestin hushala dingobbe sama wara rangalu Maain adaki wara saafode wara Gaumuge ade wara reet dekki waahaka nge